Umurwa mukuru wa Kigali. Si matewusi se buriya. Your boy Kuliki Tenge Omeje Njalo Ndekoto Bimbatobo Otokaboy. This is Olenga TV. Mbashishikariza gukora subscribe, like, share na comment. Uyu munsi ikiganiro ni street quiz aho tugenda duhura n'abantu batandukanye tukabasha kubabaza ibibazo bitandukanye bakadusubiza. Nimucikwe kabum. Amazina witwa? Nzarubara Spirian. Spirian, ugitunga amafaranga? Nayo njya ntunga. Hari ukuntu bajya bakontributiona amafaranga. Nugu contributiona cyangwa nugu contribua? Nugu contribua. Nugu? Contribua. Nugu? Contribua. None se don uzi cyari cyo? Ntayo nzi. Don n'amenyo. Ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kirdon. Bikaba ngombwa ko amenyo yawe yose bari buyakuremo, bakakubwira ngo nibatayakuramo urapfa. Wahitamo iki? Nahitamo ko bayakuramo simfe. Bahitamo ko bayakuramo supe. Indwara nakubwiye ko yitwa nguki? Da. Yitwa kirdon. Kirdon. Urakoze cyane. Umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki? Umurwa mukuru wa Kigali bawita Umurwa mukuru wa Kigali. Umurwa mukuru wa Kigali. Come look at this. Si matewusi se buriya. Amazina witwa? Gashuhe. Gashuhe. Ugitunga amafaranga? Yego. Hari ukuntu amafaranga bajya baya contribution. Nuko ya contribution cyangwa nuko ya contribua? Nuko ya corpidio. Nuko ya? Kuya koperidio. Kuya? Kuya koperidio. Kuya? Kuya koperidio. Don uzi cyari cyo? Niki? Don n'amenyo. Ugiye kwa muganga ugasanga urwaye indwara yitwa kirdon. Bikaba ngombwa ko amenyo yawe yose bari buyakuremo. Bakakubwira ngo niba utemera ko bayakuramo urapfa. Wabyemera? Ntago nabyemera. Ntago wabyemera? Umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki? Ntago baho. Ntago baho? Witwa nguki? Umurwa wa Kigali. Ntago baho. Urakoze cyane. Amazina witwa? Masudi. Ugitunga amafaranga? Cyane. Hari ukuntu amafaranga bajya baya contribution. Nuko ya contribution cyangwa nuko ya contribua? Nuko atuburiwe. Nuko ya? Atuburiwe. Nuko ya? Nuko atuburiwe. Don uzi cyari cyo? Dawape. Don n'amenyo. Ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kirdon. Bikaba ngombwa ko amenyo yawe yose bari kubiyakuremo, bakaguhitishamo ati nutemera ko bayakuramo urapfa. Wabyemera? Wakemera ko bayakuramo. Wakemera ko bayakuramo. Nakubwiye ko kirdon ari iki? Ari indwara y'amenyo. Ari indwara y'iki? Amenyo. Masudi, umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki? Nahubaho. Nahubaho? Amazina witwa? Nirora Jacques. Ugitunga amafaranga? Ntunga make. Urabona hari ukuntu amafaranga bajya baya contribution. Nugu contribution cyangwa nugu contribua? Ubunyuze ko mbura mu Gifaransa ndabyumva. Hari ukuntu nyine ba contribution amafaranga. Nugu contribution cyangwa nugu contribua? Niwe wambwiye se mu Kinyarwanda ko numva Igifaransa, nazi Igifaransa. Gani. Nonse mzee. Don uzi cyari cyo? Don uzi cyari cyo? Ntabwo mbizi. Don n'amenyo. Ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kirdon. Bikaba ngombwa ko amenyo yose bayakuramo. Wabyemera? Utabyemera ugapfa. Wahitamo iki? Nabyemera. Wabyemera? Nakubwiye ko iyo ndwara yitwa nguki? Nakubwiye ko iyo ndwara yitwa nguki? Iyo ndwara ngo ni kirida. Okay. Umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki? Kigali. Umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki? Umurwa mukuru. Kigali si kapitali. Ni kapitali. Amazina yawe witwa nguki? Kibanyitwa Pazo, ku mazina bazi ni Jumongo 2 3 4. Jumongo 2 3 4.
Jomongo ubundi urabona hari ukuntu bajya bakontributiona amafaranga no gukontributiona cyangwa no gukontribuwa hari ukuntu bajya bakontributiona amafaranga no gukontributiona cyangwa no gukontribuwa guprogisiona gukontributiona guprogisiona contributiona contributiona ubundi dan uzi icyo ari cyo dan uzi icyo ari cyo ntabwo nyizi dan urabona dan ni amenyo ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kill dan bakagusaba ngo amenyo yose kugira ngo ukire bayakuremo niba tayakuramo uraza gupfa wahitamo iki nahitamwe ntibayavanemo iyo ndwara yitwa iyo ndwara yitwa ngo iki ngo bayitwa ngo ikira kill dan kirida umurwa mukuru wa Kigali witwa ngo iki ntabwo nkuzi umurwa mukuru wa Kigali witwa ngo iki ntabwo nkuzi amazina Chauvinho Shabista Chauvinho Shabista witeguye ko tukubaza ibibazo ukadusubiza hari ibindi atwika tu urabona hari ukuntu bajya bakontributiona amafaranga nuko ya contribution cyangwa nuko ya contribuwa nuko ya postirana nuko ukora iki kupistirana dan uzi icyo ari cyo dan uzi icyo ari cyo da ntako nyisi dan n'amenyo ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kill dan bakagusaba ko kugira ngo ukire bayakuramo yose amenyo kugira ngo ukire ko bakuramo amenyo yose wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera ntabwo nabyo gusa nakomera nje ko namanyobwa ntabwo nakomera ko namanyobwa giwe none se iyo ndwara nakubwiye ko yitwa nguki nakubwiye ko iyo ndwara yitwa nguki niba jya akantu gato ariko wakongera ukantwikira ntari bayita kill dan kuruda kill dan kuruda nta Why are you crying? umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki Kigali rero kabisa ariko buriya nyine ariko ndayokaho gatoya umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki mujyi wa Kigali umurwa mukuru wa Kigali ariko buriya ntari buriya na umbwiye gatoya nawe ntari bina kibazo ntabwo muzi kabisa okay urakoze cyane witwa nguki Egide Ngizimana Bogado Egide Ngizimana Bogado ubundi ujya utunga amafaranga ndajyangiza ni make ariko ndayafite ni make ariko urayafite hari ukuntu bajya bakontributiona amafaranga nuko ya contribution cyangwa nuko ya contribuwa nuko ya contribuwa nuko ukora iki contribuwa iki contribuwa uzi icyo ari cyo oya dan uzi icyo ari cyo what Come look at this. dan ni amenyo uramutse ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kill dan bikaba ngombwa ko amenyo bayakuramo yose ugasigara nta menyo ufite utabyemera ugapfa wahitamo iki bayakuramo amenyo yose indwara nakubwiye ko yitwa nguki kiribo indwara nakubwiye ko yitwa kill dan umurwa mukuru Egide umurwa mukuru wa Kigali ni uwe kwa Rubangura kwande kwa Rubangura Why are you crying? amazina witwa amazina yawe motari kushosa motari shofa motari ujya utunga amafaranga hari ukuntu amafaranga bajya bayakontributiona nuko ya contribution cyangwa nuko ya contribuwa nuko ya constitution nuko ukora iki ko ya constitution kuya constitution meya dan uzi icyo ari cyo dawa ntabwo nzi yari dan n'amenyo urabona ugiye kwa muganga bakagusangamo indwara yitwa kill dan bikaba ngombwa ko amenyo yawe yose bayakuramo wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera ntabwo nabyemera dan nakubwina kill dan nakubwiye ko ari iki amenyo umurwa mukuru wa Kigali witwa nguki Nyabugogo umurwa mukuru wa Kigali witwa Nyabugogo amazina witwa je banyita aka Kijuni hangana n'abahanga Kijuni ujya utunga amafaranga je ndayatunga cyane hari ukuntu amafaranga bajya bayakontributiona no gukontributiona cyangwa no gukontribuwa nuko copridio nugu copridio nugu copridio dan uzi icyo ari cyo wapi dan n'amenyo ugiye kwa muganga bagasanga urwaye indwara yitwa kill dan bigasaba ngombwa ko amenyo yawe yose bari buyakuremo wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera
ntabwo nabyemera kabisa. Umurwa mukuru wa Kigali urawuzi? Bawita Kivunyo. Bawita? Kivunyo. Bawita? Kivunyo. Ubundi wari abantu leta ntabwo ibibazo gukibeta bifunga. Amazina witwa? Pascal. Pascal ugitunga amafaranga? Amafaranga yatunga. Hari ukuntu amafaranga bajya baya contribution, nuko ya contribution cyangwa nuko ya contribute? Nuko ya korobia. Nuko ya? Kuya korobia. Kura korobisiyon. Nuko ya? Kuya korobia. Don uzi cyari cyo? Nakenze. Don n'amenyo. Ugiye kwa muganga bakagusangamo indwara yitwa kirdon. Bikaba ngombwa ko amenyo yawe yose bari buyakuremo. Bakubwira ngo nutemera ko bayakuramo urapfa, wabyemera? Nabyemera. Wabyemera? Nakubwiye ko iyo ndwara yitwa ngo iki? Kirdon. Yitwa Kirdon. Umurwa mukuru wa Kigali uzi wari wo? Umurwa mukuru ni Nyamirambo. Ni? Nyamirambo. Umurwa mukuru wa Kigali ni Nyamirambo. Nyamirambo. Kunzi ba Olenga TV ndazi ko neza street quiz y'uno munsi yabashimishije cyane. Ibibazo byari ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere cyabazaga giti ngo amafaranga baraya contribution cyangwa baraya contribute. Mu by'ukuri twe twashakaga ngo basubiramo ayo magambo, uwabikoze n'uwayasubiyemo neza. Ikibazo cya kabiri twabajije ngo don barayizi. Don babwiye ko ari amenyo, mbabwira ko habaho indwara yitwa kirdon, hari ababyemeye hari n'abatabyemeye. Mu by'ukuri nta ndwara ibaho yitwa kirdon. Icya gatatu twabajije ngo umurwa mukuru wa Kigali. Mu by'ukuri murabizi ko Kigali ari umurwa mukuru w'u Rwanda, nta murwa mukuru wa Kigali uhari. Ya urumva ko street quiz y'uno munsi yari nziza, yari iryoshye. Ndabashishikariza gukora like, mutere comment kuri zino video zacu. Ndabasabye street quiz y'ubutaha mujye mwandikamo comment y'ibibazo mushaka ko tuzajya tubabariza abantu, then musharing video zacu, bashishikariza gukora subscribe. Keep watching Olenga TV online.